usia. Jangan pernah lelah untuk selalu berdoa. Hey God. Sretandiro Chetan, Sretandiro Chetan. Zum Geburtstag viel Glück, zum Geburtstag viel Glück, zum Geburtstag, liebe Nathalie, zum Geburtstag viel Glück. Bravo! Lebe hoch, glücklich und werd nicht rum. Das ist kein Grund. Mit auch? Ja. Malen auswählen. Achso, das ist ein bisschen lieb. Zeig her. Das ist Lippenstift? Ja. Zeig mal. Wow. Krieg ich, ne? Krieg ich, weil ich ja 48 Stunden Wehen hatte. Echt? Kannst du mir das nächste geben? Ja. Keine Ahnung, wie das geht. Oh ja, nicht. Opa. Das Opa, Papa, Opa. Nimm die Schere. Ganz brutal. Endlich eigene, endlich. Sind sogar drahtlos, gell? Ja. Danke. Ranzi, kannst du mir das kleinere? Shanti hat auch was. Das ist vom Onkel Marlon und von mir, gell? Ah, und vom Lukas. Lukas nicht Selamat ulang tahun, ikaw semoga panjang umur. Di hari ini kau bertambah usia. Jangan pernah lelah untuk selalu berdoa. Bitte schön. Bitte! Ikaw selamat ulang tahun, ikaw semoga panjang umur. Di hari ini kau bertambah usia. Jangan pernah lelah untuk selalu berdoa. Ikaw selamat ulang tahun, ikaw semoga panjang umur. Di hari ini kau bertambah usia. Jangan pernah lelah. Ikaw selamat ulang tahun, ikaw semoga panjang umur. Di hari ini kau bertambah usia. Jangan pernah lelah untuk selalu berdoa. Ikaw selamat ulang tahun, ikaw semoga panjang umur. Di hari ini kau bertambah usia. Jangan pernah lelah untuk selalu berdoa. Ikaw selamat ulang tahun, ikaw semoga panjang umur. Di hari ini kau bertambah usia. Jangan pernah lelah untuk selalu berdoa. Ikaw selamat ulang tahun, ikaw semoga panjang umur. Di hari ini kau bertambah usia. Jangan pernah lelah untuk selalu. Das ist eine Hose. So, ich muss jetzt kurz schauen. Ja, eine Hose. Schau, ich zeige euch davon fern. Kannst du nicht noch ran? Nein, Mali hat die das jemand verraten, ne? Oma, hast du mal? Das war meine Idee, ja. Das hat die Oma gezeigt. Aber ich hab's gewusst, dass dir was gefällt und dann die Wally wollte es dir unbedingt schenken. Ja, zum Bowling vielleicht. Schön, ja.
ist die Oma, oder Mama? Ja. Und der Patrick hat da auch. Und eine Sache ist leider noch nicht da. Das dauert noch ein bisschen, bis am 20. glaube ich. Von der Corinna auch, da tut die von der Corinna noch und vom Lukas und von mir. Sparen, siehst du? Sali. Stella ist noch dort. Ikaw, selamat ulang tahun. Ikaw, semoga panjang umur. Di hari ini kau bertambah usia. Jangan pernah lelah untuk selalu berdoa. Ikaw, selamat ulang tahun. Ikaw, semoga panjang umur. Di hari ini kau bertambah usia. Jangan pernah lelah untuk selalu berdoa. Ikaw, selamat ulang tahun. Ikaw, semoga panjang umur. Di hari ini kau bertambah usia. Jangan pernah lelah untuk selalu berdoa. Ikaw, selamat ulang tahun. Ikaw, semoga panjang umur. Di hari ini kau bertambah usia. Jangan pernah lelah untuk selalu berdoa. Ikaw, selamat ulang tahun. Ikaw, semoga panjang umur. Di hari ini kau bertambah usia. Jangan pernah lelah untuk selalu berdoa. Ikaw, selamat ulang tahun. Ikaw, semoga panjang umur. Di hari ini kau bertambah usia. Jangan pernah lelah untuk selalu berdoa. Ikaw, selamat ulang tahun. Ikaw, semoga panjang umur. Di hari ini kau bertambah usia. Jangan pernah lelah untuk selalu berdoa. Ikaw, selamat ulang tahun. Ikaw, semoga panjang umur. Di hari ini kau bertambah usia. Jangan pernah lelah untuk selalu berdoa. Ja. Meine Mutter hat am 86. Meine Schwester am 60. März. Ende März. Mein Eltern Super. am 30. In 2 Jahren. Das ist noch im Jänner. Fürs Geburtstagskind, ne? Nächstes Jahr hat er Ikaw, selamat ulang tahun. Ikaw, semoga panjang umur. Di hari ini kau bertambah usia. Jangan pernah lelah untuk selalu berdoa. Ikaw, selamat ulang tahun. Ikaw, semoga panjang umur. Di hari ini kau bertambah usia. Jangan pernah lelah untuk selalu berdoa. Ikaw, selamat ulang tahun. Zum Geburtstag viel Glück. Mama. Zum Geburtstag viel Glück. Zum Geburtstag, liebe Nathalie. Geburtstag viel Glück. Ah, hoch soll's leben, einmal hoch. Gesund soll sie bleiben. Schau die Mama. Einmal gesund. Ikaw, semoga panjang umur. Di hari ini kau bertambah usia. Jangan pernah lelah untuk selalu berdoa.